Bir adam toy berem деп maksat kılar. Toy bergen ağalarga, tuğandarga biz aytalı jakşı tilek, bak dilep. Hey, toy bergen ağalarga, tuğandarga biz aytalı jakşı tilek, bak dilep. Tokçuluk bolsun, toylor ulansın, toygo kelgenler beylep ubansın. Tokçuluk bolsun, toylor ulansın, toygo kelgenler beylep ubansın. Dilegen oy maksatlar işke açsın. Üyüngür Kudalar kuş gelipsizler. Hatta cümlakta kaldarım kudalarla uçurasıp Ardan gelin kudalar üyü Alemli kudalarga ildeste tartılap turgan bu kuda sırdaş jana mendinin joro joldoştoru. Jönököy tili менен айтканда 80'de. Sırdaş meyrimdin dost joroları, joldoştoru. Kudagıylar, kuş geldinizler. Akalyonlar berekçini alsanızlar, o zaman. Verin. Hırsılar berekçini alsanızlar, o derken. Hırsılar da alıstan emez, özünüzü. Kudaylar hoş gelipsizler dep, sаңды маалай болsun dep, anda mese жалпы мына Боргондун içine kirgенден кийин 2 жаштын бактысы үчүн кудалар бийине 1 миллион алып анан даамга киресиздер, урматтуу кудагыйлар. Бизде шарты ушундай да. Sırdaş Meyrim'in dostları, Sayın Ana Yaşlı'da eşlilerinde çoğun münasip biliriz. Alemin kudaylarını Şamlı Bey'e çakırağız gelinizde. Kudalar Bey'ine. Çoluk bir çaksı kudalar, Bey'le kudalar, tartımları koşul kulak karab durganlar. Oyna kudalar, Bey'le Kudalıktan 1000 yıllık olsun ırmaklı kudalar Bey'le. 2 yaştın baktıs için şanlı Bey'le. Aman da suzuğa giresizler. Örkülgüden batalı biz bugün kızıkta, ısıgança bilecek koyçu mızıka. Aksakallar çerçasalı bugün kudalar, bugün toktomasın şanlı mızıka. Oyna kudalar, bilir kudalar. Aksakallar törgü. Aksakallar kudalar törgü birinizler. Yaşlar Bey'e. Aksakallar törgü, yaşlar Bey'e. Yaşlar biraz Bey'leyiz aksakallar uğruna kalacak. Ayrıca Babullah Kudabi'nin Elura Kudabi'ne yavaş birleştire. Oyna kudalar, bile kudalar, tartımları koşul kulak karab durganlar. Oyna kudalar, bile kudalar, bile canın götürüp bir bile kudalar. Oyna kudalar, bile Kudalar, milli kudalarımızda koşul kulak karab durganlar. Oyna kudalar, bile kudalar, Ayrıca kudaylar şanlı bakartınızda. bile kudalar. Çok rahmat. Abda yaşlı kudaylar kesler. Oğlumuzun toyunda, kızımızın toyunda bilemeseniz siz kaçanı bilesiz. Kudalar, şirin kudalar, kudalar, sonun kudalar, kudalar.
kaçanı bilesiz. Oğlunuzun toyunda, kızınızın toyunda, bilemeseniz siz kaçanı bilesiz. Sonda bayalar Xudalar Xudayın başkanı xudalar Xudalar Uçaklaşkan xudalar Oğlunuzun toyunda kızınızın toyunda bilemeseniz siz kaçanı bilesiz. Oğlunuzun toyunda kızınızın toyunda bilemeseniz siz kaçanı bilesiz. Bilemeseniz siz kaçanı bilesiz. Xudalar şirin xudalar. Sırdaş Kudağı'nın ağası, Hayırlı Madaniyeti'nin direktörü, Cumanazar Ağabey Başbuğu, Canan Sırdaş benim verimli dostları, Yolu yoldaşları sizlerle gül deste, ül deste tartılı olmaz. Gelinizler Kudağı'yla, hoş gelin sizler. Kudağı'yla daha olsun gidiyor, anam duyacaklar. Tez tez uçuraşıp Kudağı'yla düğüne girgizimizde. Kudağı'yla da aksakallar kötü kaldı. Nanosayım düğüne girgizden Kudağı'yla. İmam olup kışlıkta ömür sürülür. İmam olup kışlıkta ömür sürülür. Kudağı'yla düğüne girgizden. Videolar kütüp kalganına baylanıştı Kudağı'yla birinci atrakta biletiriz. Adı bir de içkeridekiler kütüp kalsın. Bayını bir bilep girsin Kudağı'yla genizde bir şanlı bir. Kudağı'yla şanlı bir Kudağı'yla. Oltavlar olsun tuğanlar. Xudalar toyda bileyli. Xudalar bugünü bileyli. Xudalar toyda bileyli. Xudalar bugün bileyli. Oğlumuzun toyunda kızımızın toyunda bilemeseniz siz kaçanı bilesiz. Oğlumuzun toyunda kızımızın toyunda bilemeseniz siz kaçanı bilesiz. Xudalar şirin xudalar. Xudalar sorun xudalar. İki yaş baktılı olsun, Kudağı'yla mincilik olsun, Kudağlar hoş geldinizler. Gel gile. Hoş geldiniz sizler Kudağlar, Kudağınızdan Sey tamamına girinizler, Sey Dastan koluna girinizler. Koygu gelgide
Hormatly kudalar, kudagılar, hoş kelipsizler. 1000 yıllık kuda oğlumuzlar. Kudagılar çayga giringizler, çayga. Boy dost gelip sizler. Assalamu alaikum kudalar, gelinizler. Gelinizler kudalar. Kudalıklar 1000 yıllık olsun. Azamatlar güyo, vatan güyo, nasıllar güyo gitti. Sandı sandır dağlar. Katıl katıl dağlar. Yaşta kalmadığımız canlıda idaren жақсылық күндей түйген қуаныш ардайым қоштық sizlerdi.
келіңіздер урматтуу күйөө балдар, мына биздин пайгамбарыбыз сыйлап турду күйөө балдарды. Келіңіздер биздин жигелер Сарымай Орсок менен күйөө балдарды тосуп алабыз. Бүгүnkү той балдардын бактысы, алеми кудалардын жакшысы. Кудалык бекем болуп, көңүлдөр көтөрүлүп болуп, кудалар 1000 жылдык кудалардан болушат. Koştur ömürde, sürülüp kışlı olmaz. Bir söyle tüylü, bir baktı kölökösündöy. Körümör balaga, dastar konuğar, ırıs kıyat olsun. Жеңелер, күйөө балдар, күйөө досторго көбүрөөк майдан бериңиздер. Майдан көп жедирип, көп ырдагыдай кылыңыздар. Hurmatlı kuyuv balдар, kalemese konuk uyunu tartыңыздар. Giringizler konuk uyunu. Şöyle Kudaylarga da eşike orun beriңizler. Biz az Kudaylar beni bileşimiz gerek. Kuyuv koşular tör götüp uyga giringizler. Kuyuv balдар, uyga giringizler. Hurmatlı kuyuv balдар. Nerede yaşmalar, cezdeler kulağın çoyot gel. Mesela bilge gelinizler. Ortama iki yaşlı baktıs için şamlı bileyiz. Andayın güyalardı konu oyunu alıp girinizler.
Hoş geldinizler. İki yaş baktığım olsun.
kılуу. Kırdaşbek'in dostları. Ortada. Bu da nelerde tanıza tattığınızlar dostlar. Hurmatlı dostlar, hurmatlı dostlar. Hurmatlı dostlar. Hadesga gelgenizler çok rahmat dikkat. İmene bizden Budağaylar anan bijaktı taraf kızlar için, yalan ayarlar için oynayıp durgan oyun var. Bizim dışınday saltımız var. Şunday jakşı mezginde, jakşı günde. Budağaylar beni şirin bolalı uçaktaş çüröldegen, uçaktaşmay degen oyunumuz var. Az muzika veren taza çöresler, erkekler çekede karap duraslar. Yalan ayarlar için bu oyun. Anan muzkan toktu 4 ton degende 4 ton bolup uçaktaşıp kalaslar. O için iki taraf teng olsun. Artık Budağaylar taraftan, biz taraftan atışçılar, yalan ayarlar katışıverse olur. Gelinizler oyun başlandı. Çekmişçiler ve jakşı priz sıylıklarımız var. Gelinizler. Erkekler dostlar konuşup koşup duralım. Sizler ortaya bile gider, ortaya. Gelinizler. Budağaylarla gelinizler koşulup oyun oynaşlar olsa gelinizler oynamışlar. Gelinizler. Bizdeki taraftar ecelerinizi çakırıp bağlar. Çınara bizlere bizim ecelerinizi. Budağaylar gelinizler. 1, 2, 3 4 ton. Ya üç bir ana tur oldu. Düşündünüzdür ha? Bu razminka oldu. Bastaldı. Emlik çındap gitti. Üç ton. Bunlar tura. Siz çekede karap turasız kalganız. Gittik taşı. Test. Şanlı oynayız. Test oynayız. Kızıktı olur. Tep durup 5 dakika koydum. Çıskınlar ötede şu dargın ayda. Koskeler kuhtemde şa... 5'ten. Eceke gitmeyecek. Gelinizler Kayra'dan. Çekilgenler çekede koştup koldap turağız. Gittik taşı. Asla küzde eşkaşanın ayman. Vakıttın gerektir buna yakın şağın sözü bulmaydı. Vakıttın verilip bağalasam gülümden de solmaydı. Tırtın oymalı destir. Zavida. Kudağıyla 4'te 8 önüzler kaldınız. Kallarınız çekede koştup koldap turağız. Gittik taşı. Tabiat kınası sözünü sen. Buladı bari şahsı sözünü sen. Şanlı bileyiz. Şanlı bileyiz. Kız korkun bir janda kız diye posamız gel. 3 ton.
Eyvallah. Desne altı çekem kaldı. Gelinizler. Gelinizler. Daha bir papitka alan zaman veririz belekleri. Birden. Ben çekin. Dört özü uçak taşa. Barınızlar Cengiz Çüdep tavıldı. Altımızdan aten sıylık var. Жаз келер, өзгелер қуаныштан шырқап жүріп әттен. Күз келер, бізге кел табиғатқа шаба салма аппағым. Табиғатпен әсер өзіңе сен, болады бәрі жақсы сөзіме сен. Бәрі де өтер, көңілді көтер, күз көктемде жазда бізде қосыл бізге.
Ya halan ne soruyor? Aynı oradan akıyor öyle. 8, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 15. 15. Normal. 15. Ya anda biz bundan bilgenden çok bir şey koymakız da. Ya hiç kim işte öyle düşünüyorsun. Ben de rastlayayım. Mine oldu zaten. Oldu. Ahırkı. Uyutkudan çıktı. İşte uyutkudan vazgeçti. Aman oldu. Çağır çıkıyor bize ne? Oldu.
Thank you.
Şimdi bolçak koysanızlar öyle жақсы екен. Anlarınızda dağı sizler için gömüldü. Koydun şansı yok. Koyarsan sizler için dağınızı çağırmama. At çağış. İçine bolçağı koştup dururlar. Atты minip ketip atkanday, kız kummaga düşüp atkanday eleseniz. Sizler için. Çıksa kendi bilce buldu. İçindeler boynu bir karmaşık olurlar bir karmaşık olurlar dağda kendiler varsa geri denesi canlıdan canlı bayılsın için Atlar gelip arın şiddetler Uğrağın sıkılan düştüm uçkanım Çaman dester cığırdı şebiyesi Düşüp kalgan kuşlar Düşüp kalgan mancasın kuşlar Gönlüm dağında kendini El üstünde yer varsa gel Denizi canlıdan Çingenden başlayalım. Altın Takebrat bölüm var, Murat'tan ben bunun ikinci öğrenti var, Takebrat Çingen var, Murat diye şeyler var. Yok, bizim Çingen'e bir şans yok istemiyorum. Bizim Çingen'e reklam. Yok, kuşbon gelip olsun. Senden şunca 25 yılda böyle canlı yapıp korkuyoruz. Kapılasa, bir de başta korkuyorsun. Al baksın beni bastı, al baksın seni bastı. Bir de kulak olsa, gazetayı al baksın yeni bastı. Ondan sonra size taşan gelip Boşa çıkma o zaman kol çarpı montajı gitti. Çapkanların koluna gül çıksın diye çapkanların koluna çatıkam yaşlı diye bana. Ekmek çaptırın o zaman. Gün içinde doyda tanış azat. Ben kuşman bir yapmasın senin daha Cengiz baktım ola. Siletlerini test edip söylesin. Köşekleri götürürlersin. Bir tanesini takılır bakalım. Tarzı gel bakalım biz geçelim. Hadi gitme. Sen çap Döndüm kanday sonunda. Birkaç çocuklar taşarsın. Kadar küçük toyuna. Kadar küçük toyuna. Tırmışım şey karada. Bir döndüm kaldım böyle. Göz açıp sevgiyle sarsın. Anlasın canım. Dostum benim bir gelmedi. Dostum benim kanek çelme. Biraz kalsan geçir. Khas yüreklerime. Bana kandı bu bakın giderdi. Kırmışım da şey kanama. Biliyorum kanma. Göz açıp sevgiyle sarsın. Çılmaz yatam canımda. Numaradan Oğlum seni çok mutluysan Dilleri buday kurulgan Sözlerimi sıksana tam Uzakta büyük bana Kırmışım da şey kanada Dünyacım kaldım bana Uygunun sevgi nasıl Çöldekleri boş Akşam ayrılık olur Karmaşık canım
kanlarga açarım. Bereket açarım. Krasavitsa jat açarım. Ne böyle olsam çıkın değil. Тамаша болса бүгінен тойдың сүйдің тойын атайын Россиядан келген достар бар екен. Шымкенттен келген достар бар екен. Шоны шақырып қойдым. Қайсы жігіт? Қонақтарға айтып Ұзақ шақырайын онда. Точно Шымкенттен келді ме? Теңгеш. Сүрежі келіп қап. Текшеріп қайды келіп қап. Қанша ақшамен келдің? Келіп қап. Шымкенттің жігіттері дың келер қап. Ең майдасы 5 жыл сүріп қап кіші. Соқтан бола жігіт қап. Бүгінен тойда кіші тамашаласаңыз қап. Тамашалда аты жөнің кім болды, аяқтан келдің, неге келдің, аяқты іштейсің, қандай досын, обороты қанша ақша бар, қанша оборотпен келдің қап. Үйлеңіздің бойлаусын тамашалса жігіттері. Мына келіп қай шыққан бүгін. Ада Шымкенттен келді. Мен Шымкентті өлеміз ақшы көріп қап. Ұшақта өріліп босып ұялтымда қыздар бар. Қана баштадық. Сүйін досым, Қаяшым, бақытты болуға қармашқан қолыңар үзілі өзің. Алдыңарды бала басып, артыңарды мал басып, төліп бақытты болуға. Аты жаның кем болды кім? Нұрбек. Нұрбек. Қандай доспыз? Қасташ доспыз қандай? Достар, туғандағы достар. Красавчик. Үйленгеніміз бойдақ? Жоқ, бойдақ. Таза бойдақ. Точно жеңін, тістері да тиген, расасы. Таза бойдақ екен мұна. Қол шығарып қол туғандар, қол. Қол қандай кетті, жаш кетті дос. Жаш кетті. Ақыры тұтылың деп бар. Үшін көрмексін деп бар. Келіңіздер ана бесе достың алтын артайы Шымкентке келіп көмеді той баштады деді. Үлкен қасын сенен қалсын, өзің. Ол шалғармен сіздер үшін Шымкенттің жігіттері дың. Ай жарық, ай жарық. Көпчімді айланы, Sonuç bir gitti, cennetin ortasın haydalı, haydalılar haydalı. Çaktarım etsin yakar ıhtadı, ıhtadı, sevdalı çarım ıhtadı, çekmadı, şu oğlum çok şurmasın deresin. Ah, la 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 Молодую девушку я там посещал. Ай, девчонка милая, погоди, постой. Ты мне очень нравишься, будь моей женой. Аравай, вай, 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 аравай, вай, 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 аравай.
Kızga sahip sarpa giyeceğiz he? Жақында olsa canağa tıkırız. Sarıbay kutlu olsun, 2 yaştın. Ömür uzun olsun demiş ol, baktılığı olsun dep. İçinize niyet kılıp turabız toğanlar. Köp balalığı olsun dep. Sarıbayımızlar közgö, al emi özünüzör жүзгө çıkыңыздар. Albatta kiyinki közgöçeyi. Kırgızının sалтын dolabına bilsen apalarımız gelinge söykü salуда. Көбөлі тоғандар келініңізге ақ жолық салынды. Бақтылы боламыздар албетті. Ақ жолығы башынан түспеген ұшыл. 2 елде ынтымақтуу кылган. Ата жұрттың ұят болбаған келіндерден болсын. Берді бұйырса. Bölöktörde cengelerimiz ömür boyu gütköne çaçala çaçıldı mına özünüzü görgünlüğü aksakallarınız var olmazlar aman olmazlar. Anam bunu kıstırılgan akçаны algan жеңелер жөн эле акчаны алып тура бербестен калпакты оңдогончо түзөгөнчө турабыз жеңелер
бактылуу болсун, кармашкан колдор үзүлбөсүн деп ниет кылып турабыз, туугандар. Биздин кудагыйлар, жалпы коноктор Сарпай көрүп бүттү. Кезек ушул биздин 2 жаштын досторуна келип жетти. Досторум ыйманга жол салганчы, досторум эл деп күйүп жаңгылачы. Өзгөрсүн башка жака тагдырыңар, өзүңөр ушул бойдон калгачы дейт. Достор, аман болуңуздар. Сүйүнбектин достору азыр Сарпай көрүлдү. Андан кийинки кезек Саиданын курбуларына. Kızlar tamашалап koyduk. Kızlar görübөйсүңөр. Bizde андай салт жок. Аксакалдар келип бериңиздер. Яков. Келип бериңиздер. Алжы микрофондун колонканын жанына барсаң чыйылдайт да. О, мен деп алган жайыңыз мен микрофон болгон. Мен балдарым кошо карыгыла бармашкан колуңар түбөлүктүү болсун, сарбайыңар кулук болсун, көшөгөңөр көгөрсүн балам. Алла алкаган, Кудай жалгаган, кайгамбар колдогон балдардан болгула, бактылуу болгула балдар, бала чакалуу болгула. Айткыңыз келсин. О, мен дагы барбы? Аталардан, чоң аталардан бу тайнеси. Сиз, келиңиз. Омин. Мына жети кайыптын бири болуптур. Кымбаттуу, урматтуу туугандар. Жети кайыптын бири ушул нике кайып экен. Эми мына балабыз менен кызыбыз ушу бирге жүргөндөй болуп, алыскы жерден таанышып, жакшынакай болушуп, чолкондой болушуп, жакшына сүйлөшүп жүрүшүптүр. Бирок мага чоң ошонусуна Алла Тааламдын ушундай алганына миң мертебе ыраазычылык. Экөө бактылуу болсун, өмүрлөрү узун болсун, өрүштөрү жайык болсун, келечектери кең болсун. Кайерде жүрсө дагы кызыржылуусун да болуп, иштеген иштеринде бактылуулук берсин. Жаратканым узун өмүр, чың ден соолук берсин. Эмне дейбиз эми? Уулдун урматтарын көрүп, кыздын кызматтарын көрүп, күйөө балам менен кызым ушулардын жакшы күндөрүн көрө берсин. Жаны тандары сак болсун, өмүрлөрү узун болсун. Кызын узатып атат, эми уулун үйлөп, уулдун да сыйларын көрө берсин. Ден соолукта болушсун.
Эки балам бактылуу болуп узун узакана жашасын. Ошолордун күнү күчтөрүн менин күйөө балам менен кызым көрсүн. Ортолукта биз буларга калыс күбөлөбүз. Бизге да Алла Таалам көрсөтөрүн унутпасын. Ушулардын небересин көрүп анан кийин чебесин да көрөйлү. Амин. Амин айтканыңыз келсин, дагы барбы? Келиңиз. Мен кармап берейин микрофонду. Амин деп. Таятасы. Чаматасы. Алакан жайыңыз амин деп. Амин. Алла Тааладан тілегіңді қалырсын. Ушунча елдер қандай жақсы сөздерді айтса, ошон буйлуп насип кылсын. Өкөң тең кыра. Бала чакал болура. Ата энеңе сыйлаган, жаркылдан жаштадың болура. Ушу тууган урук, ушу жакшы баталардын баары өкөң буйруп насип кылсын. Ынтымак ырсештүү болура. Эч качан кармашкан болура ажыратасың. Баарыңыздарды бакталай калайм. Ушуга жакшыларга бата беришерчи. О, мен айтканыңыз келсин. Барбы дагы? Келиңиз. Мен кармап берейин. Assalamu alaikum. Hurmatly konoktор, hurmatly кунадар. Сиздер ушу суроолорду мен Сайда Навасолу 1000 жылдык куда болду. Биринчиден, экинчиден сүйүм менен Сайда бактылуу балдарым өзүңөр сүйлөшүп, өзүңөр табышып, баягы жашыктарга сүйүшүп, күйүшүп дегендей турмушка чыгып, турмуш куруп атасыңар, турмуштун биринки алгачкы сапарын аттап атасыңар. Жолуңуз байсалдуу болсун, бактылуу болгула. Байкыңызды айтат го, таштай оор болуп түшкөн жериңе дейт. Ошондой таштай оор болуп, ошо барган жерин урук тукумун узарткан, ошол урукту даң чыгарган келин байбиче болуп 90-100ге чыккыла, небере чебере биз да ушу көстүрүп турган барып сыймыктанып туралы ушу жаңарыктан нар өткөн бери өткөндө биздин кызыл шерге турмушка чыкканда сыймыктангандай бололу. Биринчиден, экинчиден мына ушу кудаларга алысты жакын кылган кыз тамактаткан туз дейт балам. Ошондой жакын кылып, экөөңөр бирдей кылып сүйүн. Жашына кыл, анан дагы кыз айтат, эркекти күйөөсүн баркын көтөргөн аял дейт. Ошондой сүйүнүн баркын көтөрүп, ысык чайын коюп, бир жактан келип калса, көңүлүн ачып дегендей, постоянно ошондой болуп жүрүп алам. Бактылуу болула, ушул жерде отурган, ушул жерде анча-мынча жиниңер келгенде видеону кайра кайтарып, сөздөрдү угуп, жазып жүргөн бизде кабылдар айтып, дегиле турмуштун жолу татал. Анан баягы өкөң ушу бүгүндөн баштап турмушуңарды алып, Конституция Кыргызстан Республикасынын 16 статьясы бар. Обязаны родительдер сыйлаган депчи, сыйлаганга, бакканга милдеттүүсүңөр дейт. Ал өзүңөр үйлөнүп болду деп унутпай, кайын журттудагы, тага журттуда экөөңөр бирдей карап, бирдей катташып, тууган уруңарда эшигиңер ар дайым ачык болуп, канча баягы үйгө бут кесине кут кирет деген чыныгы эле, канча силер адам сыйласаң, ошончо сый көрөсүңөр. Бактылуу болуңар. Амин. Амин айтканыңыз келсин. Эми калгандар кошулабы, чоң энеси бар экен, келиңиз, ортого келип алып жүрөбүз, келиңиз. Ортодо төрөбүздүн ортосунда, келиңиз. Амин деп алакан жайыңыз мен карап берейин. Амин, балдарым, баргандар батасын берсин, бай дөөлөтүн берсин, өтпөс өмүр берсин, кетпес дөөлөт берсин, кең пейил берсин, казаныңар ашка толсун, үйүңөр башка толсун. Өкөң ушу чоңоюп жетип келгенден бери кандай максат, ой, тилек тилесиңер, ошонун баарына жеткиле. Биздин эмес, Кыргызстаныбыздан такыр сый кетпесин, сыйталашып, бирибизди эстешип, аябай сагынышып турган ысык кудалардан бололу. Ушу эч күлкү кетпей, таңды тамаша менен атырып, күндү күлкү менен батырып, ар дайым жашооңор ширин болсун. Айтканыңыз келсин. Башка сиз дагы келиңиз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахим. Сайда күйөөм. Жараткан Аллахым өкөңөрдү бактылуу кылган болсун. Канча ушу жерге канча бут кирип, кандай жакшы тилектерин айткан болсо, ошол көпчүлүктүн тилектеринин бардыгын жараткан Аллахым кабыл кылган болсун. Биринчиден силерге өмүрүңөргө жараткан Аллахым барака берсин. Иштериңерге ийгилик берсин. Ынтымакчылык берсин, ырыскешип берсин, ырыскылуу болгула. Жараткан Аллахым ушу кең пейил
ынтымақ үй бүлөлөрдөн болгула. Ар дайым силерди жараткан Аллахымын жакшылыйсылы сайда кайненин кайсы киши экенин таанышсак керек. Эжеке, ол мына ушу киши менен эле өтө мафияда болгузду. Жолдошуну сапсым эстен чыгарбак, окуй. Ол дагы сенин пириң. Эң кыланышы ушу эжеке. Кудагый менен ынтымак бол, ушу кишини урматтап сыйла. Ушу кишини кара, ушу кишинин батасын ал, ушу кишинин көйнөгүн жу, жолугун жу, дуасын ал, бактылуу талайлуу болосуң кызым. Бейишке кирем десең мына ушу. Эң жакшысы эле ушу кайненең. Кайнатаңы да мынтип эки акты караганча жүрмүн да. Ата деп, апа деген сөздөрдү билесиң го? Эт татаң болой. Ошентип окуңар өзү колдогон болсун, амин. Келиңиз бияқта ақсақал жетті берсін, бияқа келіп алыңызшы сұранышым. Колонканы алдына чейіліп бекерлерші. Колону бір жақсы ақындың сөзіменен сіздерге жақсы тілеп жеткірейін. Бар болыңыздар. Ар гүлден ар қылжыты бар, ар гүлге ар ким қызығар, соның кеп болмақ дүйнеді, сол вас болса ұшыларды. Көз жосын тартып құрбылар, гүлдердің арқыл түрі бар, гүл көкшош адам өмірі, гүл көкшойт назик сұлу. Бар болыңыздар, 2 жаш бақтылы болыңыздар. Рахмат, туғанда келіңіздер ең ошол тойдың ейлері, біздің ағаңыз келіңіз қызығыздың атасы. Сөз сізден болсын. Ассаламу алейкум. Бүгінгі біздің аталарымыз, апаларымыз, ағаларымыз, жеңелеріміз, инелеріміз, келіндеріміз, общем бізді сыйлап келген бүгінгі біздің қадірлі имандарымыз. Барыңыздар құш келіпсіздер. Урматтуу біздің құдалар. Эми кызым Саида балам сүйін. Бактылуу болду да? Кутманды кушак кетиңиздер менен, урматтуу туугандар, кудалар куш келипсиздер. Ошо 2 жаш уулум жана кызым бактылуу болсун, ар дайым кармашкан колдор эч качан ажырабасын. Ушундай жакшылыгыбызды бөлүшүп келгениңиздерге баарыңыздарга терең ыраазычылык билгизебиз. Куш келипсиздер, жакшы кудалардан болойлу. Ушинтип эле сыйлашып жүрө берели. Куш келипсиздер дагы. Кесе жанада кайын журту жана бар. Ушул 3 журтту билбеген ал маңкуртка барабар дейт. Ушул 3 журттуң менен не кыл дайым сыймыктанып, мына 3-чү журтту болуп атасың, ошол 3-чү журттуң кут болсун. Экөөңөр бактылуу болгула. Ушу аяшталарыңардын атынан жалпы биз силерди бактыңарды тилейбиз. Бактылуу болуңар. Анда эмесе баарыңыздарды жалпы билейли кошко жигит кырына бактылуу болгула яшы оюңар, кут болсун үйлөнү тоюңар. Бактылуу болгула яшы оюңар, кут болсун үйлөнү тоюңар.
Kudalar, şamı biriyiz. Bugün toy, bugün Azam toğuna kelingizler mына kudalar общий чара киребиз. Ал эми жаштар бейди улантабыз. Жаштар барбызбы мындай? Өзүмчүн айтпайчы. Давайте. Азаматтар. Шаны бириз. Куда келиңиздер. Суза. Сыртта куда шоужа киребиз. Кудалар ичкерге. Мен көрмедим кушагымда тербелмедим жүрөгүмдөн төрбелмедим неге. Уялып жүрсүң маған карауга, сен соншама кімсің. Сүйіп қалып күйіп жану қиын мағанда. Келмесің бе сезердің де бермейсің бе, сенесің бе сенбейсің бе маған енді берме. Жүрек жылап қала берді жалынбаймын саған енді тағы да айтам маған енді берме.